Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwebwe mudukurikiye umunsi ku wundi hano ku rubuga rwa Burundi yacu updates n'amakuru arimo kuvugwa cyane mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda ndetse no ku mipaka y'ibihugu byombi. Turifuza kugaruka kuri aya makuru n'amakuru menshi cyane twifuza kugarukaho muri iki gitondo. Turi tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Reka tubwire ngo niba nyamuneka ukwezi gushize ibyo wifuza kugeraho utarabigeraho, reka tukubwire ngo haracyari iminsi ushobora kugerageza ukabigeraho, ariko niyo bitakunda nta gikuba cyacitse, ushobora kuzabikora mu kundi kwezi. Wowe icyo bigusaba ni ukudacika intege, natwe twese niko bigenda, nta gucika intege, ni ukugerageza gukora ikintu uyu munsi, cyakwanga ugakora ikindi, cyakwanga ukaguma ukagerageza paka icyo wifuza ukigezeho. Iyo ni inama abantu benshi bakunda gukoresha bakaba bagera ku byo bifuza. Reka ibyo ngibyo tubishyize ku ruhande, ahubwo reka mbisuhurize, mbabwire ngo igitondo cyiza kuri mwebwe mwese. Niba rero ujya ukunda kureba amakuru mbere y'uko ujya mu kazi, mbere y'uko ubyuka, iyi nkuru ijyaho saa 11 za mu gitondo, ugomba kuba uri hafi ukumva aya makuru, kuko ni amakuru aba yiriwe avugwa mu Rwanda, avugwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, avugwa mu Burundi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko cyane cyane politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari. Rero reka tukubwire ko kuri ubu ngubu hamaze gufatwa imyanzuro myinshi igiye itandukanye. AFC M23 yamaze kugira ibyo ivuga ku bibazo yabajijwe bigiye bitandukanye. Reka duse nk'ababwiramo gatoya. Hari ikibazo cyari kirimo kwibazwa, ikibazo kitise ni hehe M23 yabihagaze ku kuba leta ya RDC yagabanywamo za leta. Icyo ni ikibazo yabajijwe, yaranagisubiza kandi neza. Rero ntugiye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri aya makuru. Ikindi kibazo none cyangwa se ibindi birimo biribazwa byaje kuba byasubizwa n'umugabo witwa Corneille Nangaa kuri Twitter. Yanditse urupapuro rurerure rwose, ariko turagerageza kubihuzahuza, aho rero we yavuze ko Kisekedi kuri ubu ngubu nta yandi mananiza, nta yindi gahunda uretse kwegura cyangwa se agakurwaho ku mbaraga cyangwa se akavaho bya nabi. Ibi byose n'amagambo Corneille Nangaa yaje ko yatangaza. Twifuza kugarukaho 5 hano ku rubuga rwacu. Si iyo nkuru gusa, tugufite n'inkuru nyinshi cyane, ariko nanone hari n'inkuru ivuga ko hari umujenerali watwirwaneho yamaze ati nta mwanzi waduhagarika. AFC 23 yasubije abavuga ko ingabo z'u Burundi zayifungiye amayira. Colonel Gakufi Japhet uri mu barwanyi bakuru b'ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kuba batarafata umujyi wa Uvira atari kubw'imbaraga z'ingabo z'amahanga, ahubwo ko bari kubahiriza ubusabe bw'amahanga kuruta kugendera ku mbaraga z'uko ingabo z'amahanga zikomeye, ahubwo ari ukubahiriza ubusabe bw'amahanga. Uvira niyo yimukiyemo ibiro by'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Yashyizweho na leta ya RDC, Jean-Jacques Purusi n'abandi bo mu rwego rw'umutekano ndetse n'ubutabera, nyuma yaho AFC M23 ifashe Bukavu muri Gashyantare. Ubwo AFC M23 yafataga Bukavu, hari abatekerezaga ko igakomereza n'ubundi mu tundi duce harimo na Uvira, mu rwego rwo gusunikira kuri ingabo za RDC, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi zihakorera no kubungabunga umutekano w'abanyamurenge. Bamwe mu bahuje kuba cyangwa se bamwe bahuje kuba iri huriro ritarafata umujyi wa Uvira no kuba u Burundi bwarahanyuze cyangwa se bwarihirunze. U Burundi bwararunze ingabo zabo nyinshi muri kano gace ka Uvira, cyane cyane ko ako gace kegereye umupaka wabwo
muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku muyoboro umuyoboro Imurenge 5/5, Colonel Gakufe yasobanuye ko abarwanyi ayoboye bakorera mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi, kandi ko bahawe ibwiriza ryo gukomeza urugamba mu minsi umunsi ku wundi, cyangwa se mu minsi umwe baba bageze muri Uvira. Ati nta mwanzi tuzarwana nawe nk'uko twarwanye nawe mu majyaruguru. Izo ngabo zarashize, umwanzi twavanye mu majyaruguru ari hano inyuma yacu, ni nka 1% y'uwo twarwanye. Ni ukuvuga ngo nta mwanzi waduhagarika. Colonel Gakufi yatangaje ko nta rukuta ingabo z'u Burundi zashyize muri Uvira mu buryo abarwanyi ba AFC 23 batahafata. Ati ahubwo habaye urukuta rw'imyitwarire yacu yo kumva iby'amahanga dusaba. Uyu murwanyi yatangaje ko AFC 23 izi neza ingabo z'u Burundi kuko yarwanye nazo mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru, ikazitsinda, zimwe zigahunga, izindi zikicwa, izindi zigafatwa miri. Ati ingabo z'abarundi turazizi neza, twarwanye nazo, twarazifashe, turazibitse, turazigaburira. Hari izo twafashe mpiri za Masisi. Perezida wabo rero arazihakana. AFC 23 yishyiriyeho, cyangwa se yo yashatse uburyo isa nkaho ikumira intambara. Icyo bashatse kuvuga ko AFC 23 yishyiriyeho ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo. Ibiro bikuru byabo biri mu mujyi wa Bukavu nk'uko bigenda bitangazwa. Naho umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC M23 akoresheje urubuga rwe rwa X yavuze ko Perezida Tshisekedi asigaranye kwegura ku butegetsi cyangwa agahunga, bitaba ibyo agakurwaho. Nanga yavuze ko RDC irimo ibibazo mu buryo budasubirwaho, kandi ko ibibazo biri mu gihugu byose, mu gihugu cyose birumvikana. Maze yongeraho ko ikibazo cy'umutekano atari cyo kibazo, atari ikibazo kiri muri RDC gusa, ahubwo ko hari n'ikibazo cya politiki. Yagize ati ni ikibazo cya politiki kandi gifite impande nyinshi. Igisubizo kuri iki kibazo nacyo kigomba kuba icy'igihugu kandi cyagutse. Guhakana uku kuri ni ukwigizayo uburyo bwose bugamije igisubizo, bityo ikibazo kizakomeza gufata igihe kandi kigire ingaruka zisenya byinshi. Colonel Nanga yavuze kandi ko abashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa, cyangwa se bwa kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ko nyuma y'amasezerano y'i Washington igihe cyose ibyo asanga ari ukwibeshya. Yavuze ko AFC 23 mu gihe gito yabashije gutsinda ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu bijyanye no gukoma mu nkokora igitekerezo nshinga, cyangwa se itegeko nshinga, no kuba ngo ubwishongozi yari afite ubu ntabwo akigaragaza. Yakomeje avuga ko kuba AFC M23 iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Bukavu na Kivu y'Amajyaruguru birumvikana ari ingaruka zo gutsindwa kwa Tshisekedi. Maze ashimangira ko kuva kwa AFC M23 muri ziriya ntara bizaba igihe izaba igenzura igihugu cyose. Avuga ko batazongera guhunga. Asaba abaturage ba RDC bahunze gutahuka, cyangwa se gutahukira mu bice AFC M23 igenzura. Nyamara nubwo ari uko abivuga, ariko leta yo ivuga ko amasezerano y'Idoha agaragaza ko AFC M23 igenzura, aho igenzura izahava
hagashyirwa ubutegetsi bwa leta ya RDC. Ibyo ni byo AFC 23 ikomeje gutera utwatsi, ivuga ko nta na metero imwe izarekura kandi ko nkaho byemejwe. Hejuru y'ibyo rero, nubwo impande zihanganye zumvikanye guhagarika imirwano muri biriya biganiro bya Doha muri Katari, ariko imirwano ikomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo, haba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Abarwana umunsi ku wundi bararwana, abandi bakicwa, abandi bakicana. Ni ibintu bisa nkaho bitangiye gufata indi ntera muri uku kwezi kwa karindwi tugiye gusoza. Rero hakaba hari ubwoba bukomeye ko n'ubundi iyi mirwano izakomereza no mu kundi kwezi kwa munani. Naho ku yindi nkuru twifuza kugarukaho muri iki kiganiro cyacu, ni umutwe rero wa AFC M23 wamaze gutangaza ko ufite icyifuzo cy'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagabanywamo za leta, kuko ari bwo buryo bwonyine bushobora kuvana iki gihugu mu rwego kiriho. Byatangajwe n'umunyamabanga uhoraho w'uyu mutwe Benjamin Mbonimpa mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuwa gatanu tariki 25 Nyakanga 2025 yabereye i Goma. Ni ikiganiro kibanze ku nyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku guhagarika intambara AFC 23 iheruka gusinyana na leta ya Kinshasa, ndetse n'ibiganiro impande zombi zikomeje kugirana i Doha muri Katari. Muri Mata uyu mwaka, Olivier Kamitatu uyobora ibiro bya politiki Moise Katumbi utavuga rumwe n'umutegetsi yatanze icyifuzo cy'uko RDC yagabamo za leta, ndetse intara zo muri iki gihugu zigahabwa ubwigenge bwo kwicungira umutekano n'umutungo. Yagaragaje ko ibi byaba igisubizo ku kibazo cyugarije iki gihugu, birimo imicungire mibi y'umutungo kamere, kunanirwa kurwanya ubukene n'amakimbirane yitwaje intwaro. Leta ifite ibiro i Kinshasa mu busanzwe n'igena uburyo umutungo kamere w'intara zitandukanye ukoreshwa. Ibyateje amakimbirane igihe kirekire bitewe ahanini nuko akenshi usanga abazituyemo batabonamo inyungu ihagije. Benjamin Mbonimpa uyobora intumwa za AFC 23 ziri mu biganiro na leta, ubwo yabazwaga aho bahagaze ku bijyanye n'uko RDC yaba igihugu kigizwe na za leta, yavuze ko iyi ngingo iri mu mpamvu muzi y'amakimbirane AFC 23 ifitanye n'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa. Mbonimpa yashimangiye ko nka AFC 23 bifuza ko igice bagenzura gihinduka leta. Yakomeje agira ati, turashaka ko leta isubiza ku byo abaturage bakeneye, kandi za leta ni bumwe mu buryo butuma abayobora begera abayoborwa mu rwego rwo gukemura cyangwa se rwo kugera ku bikenewe cyane. Uyu munsi hari ukwereka abaturage gukomeye i Kinshasa. Intara zose zitanga umusaruro, ariko abanyakinshasa b'abanebwe nibo binezeza mu bukungu bw'igihugu. Mbonimpa yashimangiye ko za leta nizo zonyine zizahagurutsa igihugu uko kiri. Uyu muyobozi kandi yashimangiye ko binabaye ngombwa ko itegeko nshinga rya RDC rihinduka cyangwa se rihindurwa kugira ngo kiriya gihugu kigabanywemo za leta nk'ikibazo cyaba kirimo, dore ko Perezida Tshisekedi Antoine anafite umugambi wo kurihindura. AFC M23 irashaka ko RDC yagabamo za leta mu gihe abanyapolitiki bakomeye nka Martin Fayulu ndetse na Denis Mukwege batabikozwa kuko byaba ari ugushyira mu bikorwa umugambi wo gucamo Kongo ibice
cyangwa se balkanization, bavuga ko umaze imyaka myinshi utegurwa.